Assalamu alaikum, bizi kattalıcılar. Bugün Cuma gün Kadamcay rayonu Bayaman mal bazarındayız. Bugün Cuma bazarda mal bazarlar tartıp көргөзүп кетебиz. Barыңızlar bugün дараталы ve Cuma'ga barıp okuşlar namazlarda dualarыңыздар kabul bolsun. Anan ушул өзүбүздүн мусулман мамлекеттерге да дуа кылып коюңуздар. Эң биринчи Палестина тынчтык болсун, ошол тынчтык орносун деп. Андан кийин туугандар кыска жардамыбыздан кийин видеобузду улантабыз. Бүгүн атайын сиздер үчүн эрте келдим, бүгүн эрте сиздер үчүн. Мына базар мына. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Kadamcay Media sizlerge dagы bir сонун жарнаманы жарыялап кетет. Биз Kadamcay шаарынын четинде Pülgön деген жердебиз. Ушул жерде 20 сотик жер мына караңыздар. Айланасы мындай бетон болуп тосулуп, бул жагы фундаменти мынтип айланып куюлган. Ошол жактары тосулган. 100 түп терек бар мына караңыздар. 100 түп терек бар. Ошондой эле үй бул жагы 11, нар жагы 13 болуп түшкөн. Аябай сонун чекчейип түшкөн. Дагы эң жакшы жери ушул үйдүн ээси өзү уста экен. Ушул уста эке өзү ушул үйдү өз колдору менен мынтип куруптур. Бисмиллахиррахманиррахим деп бөлмөлөр үчүн көргөзүп кетейли. Мынакей сонун болуп бардык окшош эшиктер коюлган. Мына апаттан көргөзөйүн мына сиздерге. Мына почти бүтүп болгон. Үстүн мына жерде үстү чыга туруп мансард катары дагы үстүндагы үй кылганга проектте бар экен. Мына төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. 7 миллион сом кеми бар. Аябай кымбат дебеңиздер. Жок, жакшы эле шаар четти азыр. Айылдардагы жерлер дагы 5 миллион 6 миллион болуп жатат мына. Çalыңыздар, алып коюңуздар. Мына ушул башталышта эле ушул кочкор ушу канчага барды? Экөө, а? 17 жарымдан болду-чу, а? Мына ушул кочкорлор, мына мурдуда кашкасы бар экен. 17 жарым миңден болду мына кочкорлор мына. Эрте келгениңизге байланыштуу видео бир аз жымыр көргөзүп атат. Ассаламу алейкум. Кире сурашты ушу козуларды. Koymuş kere adam. Yok, kança dotası var aytır işine mi? Koçlar kança da? 10 miңden mi? Koçkorlar eken ha? Biri solup eken, kalgandары koçkorlar mana 10 miңden kemi var dep atat. Mana tuğandarıma karаңыздар. 10 miңden kemi. Taksir aka şu taraganыңызды kança deştat? Kayсын taradыңыз ба? Мынаны? Ya bazar жок мына бериңизчи, инструмент караңыз, койлорду алаксытып турат экенбиз мына карасаңыздар. Жакшы экен, тегиздеп коет. Бул агама хайыл келиш керек мына караңыздар, малды ушинтип караш керек. Машинаны карагандай карашат го. Жылтыратып мына караңыздар. Канчага сурашты ошону? Таппай. Канчага сурашты? Зато 5 болот мынтип, сыйлашат адамдар. Молодец дейт. Байлы базарыңыздар берсин, а? Ассаламу алейкум. Дос, бакылып сураштуушуларды канчадан? 10.200 кылыңдар сураган жок. Бул кочкорбу? Кочкор, үчөө тең. 10.200 болсо нормальный. Ол жакта ушундай кочкорду 7.000ге сурайт да. Кай, 10.200 экен ушундай. Кочкорлор мына. Раз. Sıpat deyt mına. Kança kozular? Ekövü? Irgaççılar bular ha? Жақсы. Окшайым кылыш керек сатып туруп. Ha? Bayli. Azamат. Mal kövege. Kançaga surashdi? Razı mısın?
Biri жалгыз өзünde mi? Жалгыз özündeler mi? Düşünmeye kaldım. Kaç edeyiz? 8. 8 mi? Dadıl surang, dadıl. Kana kançaga sıra verdiniz bana? 12 ming so'm. 12 minge? O, yaxshi. Tişlerini gördünüz mü? Shu bor, yarmi ketgan, yarmi bor. Ha, yaxshi, 12 minge yaxshi. Yine bayağı sen bize sata. Tişleri bütün eken. Echki qancha? 8'e 1 ver. Serke. Qancha deysiz basın? 10 ming. Serkeler 10 ming. 10 ming, 12 ming. Assalomu alaykum. Serkeleringiz qanchadan aka? Echkiler. Surashdi u? Ha, yeni keldi. Gördüğünüz üzere çok ertek kelib oldim da. Surashdi u baqılıp aqsaqal. Suraqa. Qanchaga surashdi shuni? Uloqlar. 4000 berildi deydi. Irg'achi uloqlar 4000 so'mdan Xo'sh ekan. desam, ha dedi ket. Şaşbağ hali o kündür emi cer car otat buna ay gün emi çıkıp gel atat. Da gün emesi o lampiçka kende keçiresleri. Kança oldu ulak? Dost. Suralgan bağ kança oldu? Suralgan bağ. Hı? Çaylak mı? Buna çıraylı emeler eken buna. Serkeler. Takalar. Tekeler. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dep mına. Qarаңыздар туғандар. Sütlü echkiler var mı? Aka. Mınalar şonday dep. Qanchadan ulaqtar? Ular bir ötki bana. Ular sen kulaq, sermiz. Serke ulaq. Qancha bo'ldi şol? 6000. 6000 so'mga. Suralgan ba? 6000 so'mga barib tur mana. Mallar keladat mına qarasаңыздар. Çotto bugün pazarda mallar. Azıraqtay va? Qo'ylar. Assalomu alaykum. Bardığı qo'shqorlar va? Aka. Çoңлар солуктар qanchadan bo'ladi? Men просто bunda el uchun o'rtacha bağlar. 17 ming. Qo'zilarchi, qo'shqor qo'zilar. 12 ha? Qaysi yoqdan keldi bular? Ovqat? Hoş şaqdan ha? Yaxshi. Qancha bor bu yerda hozir? Общий. Yaxshi bozoringizlar bersin ha. Solu, qo'shqor aralash ekan. Assalomu alaykum. Akan men настроениеңiz yo'q, o'ltirasiz. Bular dap keldingiz uje. Bu joqmi? Qanchadan bular? Buna yaxshi qo'ylar bor ekan. Ruslan aka. Boya qo'ylar sizga qarashdi u? Siznikimi? Yo'q deb turib tetir qarab. Chiroyli qo'ylaringiz qanchadan aka? Qo'ylar qanchadan? 26dan. Bu boshqacha qo'ylar ekan ha? Qayerdan keldi bular? Mesne ekan mana o'zimizda mana. 26 mingdan dedi. Qaytilishi. Yaxshi. Qancha qaldingiz? 15 kaldık. Abba 5 son lazım. koşsanız veririz. Abba lazım adam. Qo'y. Shu strip ol ekan. 15 mingga olibdir. Assalomu alaykum qardash. Ya o'shoda nega uyalaverasing ere? Qizlar bilan borganda shunday qilasizlar. Voy, jo'nchi deb ha. Qancha qo'ylar sizlar? Tandamay 17. Tandamay 17. Bu yerda Basanız 15. qo'shqorlar ha? Jalang. İçi koşkar. Aralashpa. Mana Ha, bular barda qo'shqorlar ekan. Tandamay 17 ekan. Optimasa 15'ten. Arkanızda kim tartmayın? Keng bir yere gelin diye kalın. Birbirini öyle pikayt ete öğretti. Assalamu alaikum. De bana pazarcı öyle bana pazarda koşut öyle. Keng ayttin kana kaysın sıra atas. Beri kana koçkor kana egesi. Kaysın sıra atas.
Qaysi qo'chqordi? Cho'ngduvi? Boyaga cho'ng qo'chqorni qanchaga oldingiz? Qancha tish ekan bu? Esi yo'q ekan aka. Xo'p, mana qarasangizlar, mana chiroyli qo'chqorlar. Qisilib bunaqay. Bozorda bugun mol oz. Jemi kelishavi. Qisqasi 15 ming akşam menen kesengizler normalniy toylarga jetelep bara turgan, soya turgan so'luqlar, qo'zilarni olib ketelasizlar. Turli aytdimmi? 15 ming olalat, ha? Assalomu alaykum. Aka, ular shu sirashdimi? Qancha buni aytilishi? 50 ming, ko'stivesi bilan. Cho'ng qo'chqor bu 2 tish, 4 tish. 2 tish, ha? Ha, 6 tish bo'pti bunda. 50 ming kemi bor. Qancha bo'ldi aka bu? Qancha suratasiz? 26.500 so'm. Qancha tish bu? 4 tish, 6 tish. Arzon ekan. Blogermisin? 26.500 ga buni olib сөйлешib mana. Yaxshi. Cho'ng qo'chqorlar mana. Yaxshi сөйлешingizlar. Cho'ng qo'chqoringiz qancha bo'ldi aka? Keng aytib qo'yingiz endi. Aytilish bazı qancha? Buni olsun ele. Maydalarni qo'nar joqdan tartdik. 60 ming ekan bular aytilish, ha? Parodan ne paroda? Afgan paroda ekan. O, şoldagi 60 ekan shunda. 6 tish ekan. Qo'zilar degan. Bu dag'ana cho'ngoy o'shunda. Yaxshi. Qo'chqorlar bu bari. Qanchadan optimga berasiz? 15 ta kam bor dedi. 15 dan kemi bor. Qancha bu yerda? 37 baş, ha? 37 baş. 37 baş, 37 baş. 15 dan kemi bor qilib beradi. Qaysi joqdan keldi bu? Ava. Batken? Bishkek. Bishkek. Brat deb qo'yib mana. Assalomu alaykum. Qo'chqor qancha aka? 50 ko'rdim. Qancha tish bo'ldi bu? 4 tish, ha? 2 jash shuni 4 tish bo'ladi, ha? Ha, yaxshi bozoringiz bersin. Sizni qo'chqoringiz qancha aka aytib qo'ying, og'ini? 40 ming oldu. Ekoni 40 mingdan 80 ming. Ha, yaxshi. 40 mingdan 80 ming. Qancha bo'ldi? Ha? Bilmaysizmi? Qancha bo'ldi aka ayting qo'yingizlarchi. Boy qancha dedingiz, bahsini aytingiz, chachchiq ele jashirmayli. 90 dedik. Qanchaga söyleshuv dastar hozir? 81 ga. Uchoni. Yaxshi, o'ta yaxshi. Bozoringizlar bersin. Bo'ldi, bizga shunday kerak. 81 mingga mana soda bo'ladi. 90 ming degan ekan uchoni. 81 mingga söyleshdi. Qana, mana shu traktorni tortaylichi. Assalomu alaykum deb bozorda eng cho'ng mishaytadi. Qocha uyatda yo'q, jittaysin-da bu yoqqa tur. Sizni emas qo'chqorni urishtirib o'tam. Shashib qoldim aka. To'xtab qoldi. Qattiq. Aka, Kamaz qancha? Aytilishi. 110? 100. Bu paroda nima degan paroda? Paroda. Hisar, ha? Qaysi joqdan keldingizlar? To'los. Yaxshi, mana sizlarga bozorning eng oldi qo'chqorni ko'rsatib ketayin. Bunaqay. Hurmatli ko'ruvchilar. Bitta so'ning bozorda qiz toz bu joqqa kelib turadi. Cho'ng mollar, bodo mollarda tartib ko'rsatib ketamiz. Like bosib qo'yaveringizlar.